Zonet chung kwa min thlir du de chi bai kan bu ka che utun chung kan program a hian Zirlai education chung chang ani do na abik takin hei tu na ya ti lo tu ber pakhat chu Zirlai te Zirna lama tui le ngai ven tak tak te hian kan soi chin chu abik takin kan syllabus le kan textbook te hi attend hi chuan kan an soi se la du khop lo na te po a om china mun shanga entrance technical entrance test te tin UPSC te thleng pon ani anga henga kan result te mizo ten kan ngai ven china chunga chuan du khop lo na kan han phun an na te po hi kan cheve china ni chumi chungchang chu chon tu ma hianin hei MBSE lampanga kan ho tu te ne kan soi do na kan syllabus le kan textbook te hi tu na hian enge kan zira enge kan din mun ti te hei hi ani berem ti te enge mun dang nen khai khin hianin kan syllabus le kan textbook te hi mizoram a hianin enge kan din mun chia ti te tun tu ma hian MBSE lampanga kan ho tu te nen kan ron soi ho do na ni ama sain in Indonesia tira kan nei masa anga kabul chia hian puje age zoram thanga chairman MBSE ya oma alaya thu hi pularin moya ralte controller of examinations ani yati sona thang bera kwan Dr. Jonathan Larin moya academic officer omboka anni ho hian tuna MBSE noi kan syllabus le textbook chungchang soi ho na hi kan nei do na hi apoi mo a Zirlai te ma khwa shil thui thei takani wangin ke ni pon kan ngai poi mo atin clear to the pon ngai tu ana in lo sen kan be se ni he program mang hian ama sabering kan chairman hi kan som du a enge tuna MBSE na syllabus le textbook chungchang hi acha tok yam ti te po chu soi hon na min han nei sakse beldu kan nei chon kan panelist dang te pon an ron belanga te khan kan in zo chhozel donya kan chairman kan so mange masai na tiang income na hun tha kan nei hi lom kan ti khop maya tin thlir tu te zong po MBSE mingin chi bai kan book masabuk ani ei syllabus le Zirlai bu chungchang te hi nu le pa le Zirlai te ina kan ngai ven ania lai hi kan soi hon du na achu India ma hianin education policy hi siam ani thina thui tak ka soi lawanga national policy on education hi sangha zakwa somriat porwa khan siam ania chu sangha zakwa somkua pani khanin siam danglam le hret ania chumi zul zui chuanin national curriculum framework Zirlai bo tele an zir tura te khami policy zul zui khan an siam ani chu national curriculum framework hi sang ni panga khanin siam ania chu India ram puma kan manga MBSE po hianin kan mangani chu wang chuanin heng kan curriculum te kan syllabus te hi niam bik le asang bik kha om thei vak lowa chu tiang bok chuanin tuna central sarkar thara alo pian khanin national education policy sang ni som ni kan te kan hriat la rem kha alo chole ta chumi zul zui bok chuanin national curriculum framework akha sang ni som ni pathuma aron siam chole ta ni chu ni na atum chu India rama heng school board zong te tu nine school board hi som sari vela omani chung ho te chuan state tinami te ei CBSE kan ti te ICSE kan ti te heng zong nen po in angtlang niam big le sang big om lowa chutianga zirna hi akal theina turin chu national curriculum framework zul zui chuanin Zirlai book kan ti te le syllabus te siam chu ator ani ta a chuanin tura hianin NCERT kan ti deli mi khuanin heng Zirlai bu te siam de bertu hin nia anni chuanin turain an siam mek ta a elementary lampang hi syllabus hi an siam zo to a tin Zirlai bu po a textbook hi class 3 level vel thleng chu an siam zo ani war chu pol li thanga chunglam an la siam lowa tin syllabus po hi secondary school kan ti 9 to 12 hi tuna hianin an boi pui meka an siam zo lek to na koma te chon kan be se ni tiang chon chumi zul zui chuanin Zirlai bu te po kha nei turania tuna po hianin CBSE tenen hianin kan Zirlai bu hi class 11 le 12 fa chuan ain ang khat kan mang vekani syllabus te poi ain angani ti la ya kha kan sei masadoni ka soi hon ani selangin ti chon khata khan beldu kan nem Dr. Jana kan kung arin an bel tura nei lo chuanin kan bel ve anga tlem azona kha toy te hin a chan the ni in angani ti khanin a soi fel vek theya
Mbse in angani kan ti rengot hianin mipui ril ru hi min tok lo deuh ni hian alang thina tun tuma chon in ang lo thei lo ani ti zong khanin kan ron soi zo kanga eng wangin nge in an lo thei lo ti kha karon soi tur ber chu nia pakhat na chuanin kumsang hi le som pathum dei to khanin MBSE chuan hei voina hen karon kenga core syllabus for science and commerce ti ni hei hi MBSE in kumsang hi le som pathum atang kan mang chana core syllabus for science and commerce science le commerce bi ka chuan India ram puma syllabus inang vet kan mang ti kha class 11 le class 12 fa kan mang chuan heta kan chairman khan aron soi to thona chungin kan thual non vele anga NPE 1986 POA 1992 wa khanin thilpoi mo deuh mai ron langa chuta chuanin tunma chuan Mizoram apo kan rianga smarty te kan ti thina ni state medical entrance examination kan ti akha kan conduct thina kha tiang che kan state thang thanga kan conduct ani CUET po kan thengai lo NEET po kan thengai lo JEE po kan thengai lo tuna NEET JEE CUET kan ti hi khami kumtam tak liam ta a an lo ruah man dei to kha ni NPE 1986 le POA 1992 an ruah man dei to kha tuna a hlot lin na kan an chau ta a ni chu ta chuanin enge asoi kan ti chuan common entrance test hi omro se atini chu mi bo zui na chu tu na kan nei tak hi ni a tin kumsang ni le pakwa khan hemi India rama board sang hi intel khom hi polo oma chu kopse ti nia kopse hian in kumtin conference in ko thina ni sang hi le pakwa chu khati hun la ya union minister Kapil Sibal kha a attend ve chu kopse meeting chu ta asoi chu hemi tuna kan core syllabus ni tani khami ma khan sang le song pakwa sang le song pathum hala bel hetiang syllabus nang vek ni man ngai lo ni khami tuma meeting a khan India rama board sang te hianin abikin science a hianin syllabus thumun vek mangro se atita a chon chumi bo zui nan chuanin NCERT in manan latani NCERT chuan syllabus India ram puma man tur chu aduang ta a ti chuan NCERT na ma ina ti theilawa state board keimani angchi Mizoram Board of School Education te Nagaland te khatiang sang te le CBSE te thopui na hnuaya syllabus man tur chu aduang ta ni chuan science chu aduang lovin ni china kan tar lan tak ang khan commerce po aduang tel ta chu syllabus chu tuna kan karon tar lan khani ta ni chu tuna hen kan mang veka India ram hen chu mi syllabus thu hun kan man wang taka need le JEE te po hi conduct thei ani ta ni chuan thil pani che ka soi lenga NTA ka soi lu tanga engwai nge kan syllabus in ang ti kha point number 2 chon NTA kan threwe ka National Testing Agency ni ta ni chu chuan tuna chuan JEE te NEET te thil dang tam tak net te poniang Sainik entrance te poniang a conduct ka JEE NEET le CUET bi khalo soi taila University of Rajasthan hian ni in ka ria tunma chon CUET hi conduct thina university ten khatan sang ni le somni pani khan CUET hnuaya hian NTA hnuai hian CUET alu ta khatia alu chi khan National Testing Agency hianin both sang ka India rama both zong kha an syllabus man tur khamin ron thon ani ini po min ron thon ve a JEE NEET le CUET a hian heng syllabus te hi kan nei ania in syllabus nen lo compare ro min ti ni chutiang chi chon board dang te po Nagaland te po andonga Nagaland te nen po kanin bia chon kan syllabus nen kan han compare ta a chuta chuan danglam na lu tu ko omlo ani tlem chete te danglam na omma kha kan thon le ta ni NTA a chuan chumi mang chuan NTA chuan in an syllabus kha tuna exam an conduct nei an lo revise vele ni chu wang chuan in thil kha engkim kha inset an ni independent de wati ni lo kainin independent de wati kan ni lo thok ho vek kan ni ta ni chuan a pathum na chuan in rationalize syllabus ka soi duwa COVID like han NCERT hianin at syllabus a textbook a reduce ani a rationalize ani a rationalize nan chuan point mo de man ane ya NTU nan class khata class 10 na subject sang topic in ang om kha apai ani chutiang chuan science a class 9 na an lo zir to class 10 na om le kha apai boka tin an mani ano pangin an thiam thei le an thian te puina pure teaching kan tiang chia an thian te puina an thiam thei ang chi ho thil ola kha an pai boka ni chuan a to bera chuan tunlai kho vela thil relevant to lo topic om ve chaw khang pai bok ta chu rationalize syllabus chu CBSE nan manga
chuan ke ni po hian sang he som ni pathum khan chumi mil chuan kan syllabus a hi kan han hloi then ve le ta khang zong ngai tu chuan eng syllabus a in ang em ti kha a in ang lo thei lo ti kha kan chana chuan ni ta ni chuอันนี้จวนนินไออินอังตีลายอะค่ะจันมุนเล่านี่ตาเซสุดาจะกันโซเลยดูจูสเตทดังเตเนนเลยที่ดังชิมโปเฮียนินนังมานี่โปเฮียนินให้ compare study มูมัลตักฮิเตคินเนเตฮิตยังฮิมูมัลโซกินินในชีนเอ็มตีลายค่ะมินชันสักเพมจูข้ามี comparative study กันตีจน syllabus และ textbook ก็ขนาดสวยเดวินกันเสียจูกันสวยตักอังคารกัน syllabus และ textbook เตฮิกัน compare เวรงันนี่ตัวนั้นแต่พออบีกินหายาราเพย์ชวนินNCERT textbook ส่งให้กัน recommended list กันแต่เรื่อง MBSE เห็นหายาราเล็กบุมันตัวเตฮิคุมตินทาร์ list กันติดสวกใช่นะสุดท้ายชวนินหายาราชวน NCERT textbook กัน number 1กันได้เวกอับบักขจูแห่ง private publisher ชาเขากันเชียดังคดีกันติดเตลเวตาคดีกันคุมตินนนทรีนันยาhigh school ละมาที่ชวนนิน private NCERT กันมังเราว่า private publisher ชาเขา อันที่นั้น Arya publication กันติดเต Frank กันติดเต Oxford University Press ติดเตกันมังอ่ะชวน syllabus comparison บีกับชวนกัน syllabus ที่ CBSE ที่นั่นกัน compare นี่สินักสอยตักอังคารสู่ core syllabus กันมัง syllabus ทั้งหมดเวก NCF 2005 มิลลิเซียมเวก NTA syllabus ที่นั่นพอที่ขันกัน compare เรื่องอ่ะอดังลำเทโลอดังลำค่ะกันดูเรารัวขันexam conduct ตัวเต็นกัน student เต็นน่ะ state ดังเต็นน่ะอายะ opportunity เชบิกอันนี้ค่ะ conduct ตัวเต็นปนันดูบิ๊กแล้วจุดนั้นจุดที่ขันกันอินไปปบเร่งตีนั่นนี่จุด exam conduct ตัวเต็นขลักกันเบลดูกันในในฉันเราจวนนินเฮ้ยอาเช่นนิน NCERT ตัวนั้นแต่พอ NCERT เต CBSE เตเนี่ยนะ textbook เลย syllabus ค่ะ convect ตีเนี่ยแต่อาไม่รู้จุดเช่นขัดตีที่อาเห็นให้มี NCERT book ที่มังเราตีแต่พอที่ออกมาให้ที่อภัยนะอมเอ็มตินให้ตัวนักกันสอยที่จู technical entrance test ขัดยังค่ะกันหันกันมิท่าเห็นอมเดียวอาไม่รู้จูอามิเจ้ารำชุ่งบีโปคลีร์ไตละเช่นขัดจิตที่ตัวเช่นขัดเตโปกันเล่าจอกว่าเวน่าเห็นให้มิเจ้า subject อะเตโปเนี่ยตาเสละrevise อาคาดาวเอ็มที่อังจีเตสอยเตอมชีแล้วนี่เอ็นที่นั้นลาเตโปกันด่าชีนะมิเจ้า subject อะจงขัดยังค่ะค่ะนี่ให้มิเจ้าลาเตโปจงมวยเราเนี่ยเราเสอาผัวตัวเตที่หูน่าด่าเคร์ตัวเราโมหินติชีนะโมนิตีเตฟีเองฟิอัมทุติตักเดวสอยเตปนออกมาtechnical entrance test เลยเองโมเวลค่ะกันมิท่าอมรัวข้างขลายเตโปค่ะหันอินโซเตลค่ะจากอมก็เทียจุไลเวลจูหันสวยเฉาลกเตียงวิธีการช่างอ่ะวิธีการกันใช้จำตัวอะไรล่ะนี่ให้มี NCERT เลขบูกันมันพอฮีกันเรื่องข้านี่กันเลขบู recommended book อ่ะเฮียนี่อัน number 1เวกันนี่ชุมังเงยตัวละอันทันมาสักเบ็ดตัวละกันดูอันนี้ตาเนี่ยสกุลส่วนที่ส่วนนี้จะเทียบตัวเต็มมังตาอามารู้สึก NCERT เฮียนี่อันอัปเดตงุนมันเนี่ยกลุ่มนี้กลุ่มทุ่มเล็กๆกันอัปเดตตะขาเลกบัวค่ะส่วนอัปเดตส่วนเฮดไลน์อะเรามังตัวเตปอขันอัธรกันมันเวเจลขังไงเวลทิลไอ้เฮร์ดังละมาช่วยตัวเตอันนู้นทากะอินอามาอะเราทีนะเตปอค่ะเองนี่ไปเตโลมาส่วนนี้อัธรมันเวงไงZirtir tu ten hedi lai mang tu te pokhan kami buthar zela kha an man ve ein update kha angai ni ti lai kha masain kan soidu ane tin hemi ke mani huang chunga po ani thowa ni soyang khanin mizo te hi chut helaya kan mi thiam te ne na in rona siamania update ngai te polo om to mai thei chung te po chut thei nakuma hianin NCERT na asiam kha syllabus pumpu hi siam that emo athar man tur emo ani don ani chu kan ngak thup maya in syllabus tel tur po hi heta mi thane ngai te chun moral reform min lo tel saru antia in athen chuan in heta engani disaster lampang chuan in alian hing la ka in ven na antia tin health department atang chuan in HIV AIDS lom ziate antita khatiang khanin mi sang tel du kha an ron neya department te pon ron dora chung zong te po chu nakum a hianin kan base ya NCERT chu ta chuanin local flavor an tia kami syllabus anan siam a hianin keima ni na kan tel ve thei tur kha engmo za thi om ve a chunga te chuanin
กันเสียเทกัน Mbse สุดท้ายจุหักดูนี่อ่างาเล่ลมเรียวไหมฉันเห็นไงเดี๋ยวเทปกันตั้มดูโดนเรียววินกันเสียเตอร์เบลดูกันเนียมตากันกันในเลี้ยมเราจวนนี้โซน่าประกาศโซเลยก็ดูช่วยตัวน่ะเฮียนี่กัดกลุ่มที่เฮียนี่ให้ technical entrance test นี่result กันเฉยๆนะกันดูครบแล้วนั่นไล่กันสวยเปียงกันปูทิ้งจู syllabus และ textbook ที่นี่ตานี่น้าปังส่งให้ขมิกงอ่ะเขาจนั้นกัลเวกแล้วว่าอเมริกาจุดตาจนดิลรัวตาจู NCERT book สิเองhigh school เลยให้อะไรเฮียนมั่งไม่ตายละอปุยน่ะโดนมีขมิไลน์น่ะ technical entrance test นี่ MOUPSC ลำปัง solving แล้วตาพวกอปุยน่ะโดนมีติดพวกไงตัวน่ะเทนี่ตาข้างกัลดูตาเพกจวนนี้อัจฉริยะโดน book เสียจุกละพวกว่าจังส่งปัญญาเห็นมั่งไม่แต่ละเงี้ยป่วยนั่นตีแต่พอฮิโซน่ะเทนี่ก็เสียคลายก็ใส่โชว์เลยลูกแต่ละตัวNCERT textbook class 9ค่ะสวยถุยตัวค่ะอัตมเลยอังเริงครบไหมหุ่นเล่นเราเวลาป่วยเมียเราหุ่นถูมาจังค่ะน่ะสวยเลยบักเทค่ะพวกเขา NCERT textbook ให้มีปุ่ยเห็นชัดตัวรังไงนะ NCERT textbook มันส่วนกินอลซัมเรียวตัวรังไงนะCBSE school กัลจวนนี่แต่ JEE แต่ค่ะทิ้งไว้ที่ตัวรังไงนะคะทีนั่นนี่มานี่ลูกค้านี่ให้กันผู้เชี่ยวชาญแต่เนี่ยนี่คุตาปารักNCERT อ่ะ meeting กันเนี่ยจะมีเด่นเช่นจวนนี่ CBSE chairman คุกันจุหัวตีปุยนักกันเนี่ยจุดตาจวนเกี่ยวกับข้านี่กันจดฟิล์มทุติตักเดือนกันจดสารให้กันสเตย์จวนนี่นู่นแหละป้าแหละอามิโนปุยเฮียนิน NCERT textbook กันมันจวน CBSE school กันกัลจวนนี่นี่เต JEE เตหิตินอลซัมเรียวบิกตัวรังไงนะฮิกันเนี่ยเฮงฮิเองเองไงด่านที่อินกันจดนี่จวนมินชานนะจูกระริ่งเราเคยจวนอาทิตย์นี้กระริ่งเราเคยจวนนะเดียอันนี้เลยเองอาจารย์ยังกันเดียCBSE school แต่แค่นี้ตัวนักการ problem จูอาทิตย์แค่ปนนี่มีนักการอันเว็บไซต์แต่กันเองนะอาศัยขัดที่ตักๆกันแล้วเนี่ยตัวนักเรียน CBSE problem เรียนดูประคัตจูdummy school ที่เห็นตานี่ school ลิมกันที่โดนมีอัตราการฟังก์ชันเบสิกอันไหนเจ้าวันนี้จูมีแต่ส่วนอันนี้ enroll ละ class 10 และ class 12 in exam นั้น dummy school ขันมังอันนี้ส่วนอัตราส่วนhigh school เลยให้รันกัลชุ่งจุกันก็ชิงอันกัลจาร์นี่ส่วน class 10 และ class 12 exam มันเขาจูมิงไม่อันว่า attend เจ้าตาข้างเตะค่ะ CBSE เต NCERT textbook เตมังเต success rate อาสานัชันประคัดจูอารมณ์นี่ตามาเสข้าเรามากันสวยโมยังเตะข้าอารมณ์มาคิดกันละสวยยังeducation จู all round development นั่นนี่ขัดเตียงกันก็ละยังไงนี่ school ป้าไงformal school อาจจะก็ curricular activities กันแต่ที่ต้องตักปอยหมอเขาออกมาข้างเขาชัดชักก็สิ่งริงวัดเฮลายะอาชิวรีเป๊ะอาทิลคุยส่วนหาตักว่าส่วนเป็นวัดกระตุ้นไล่ไปจวนนี่สิ่งนู้น experience learning แต่กันติดต่อโจกันเนี่ยข้างนั้นกัน solving จวน later life อาการหาสันนับตักกระตุ้นที่กันนั่นนี่แต่ข้างแต่พวกเขาจูตัวน่าโจน่าชันน่าเวกอะไรเนี่ยโจน่าขันกันเล่ต่างเนี่ย NCERT textbook ที่ช้ากันไง NCERT textbook ที่อัจฉริยะรู้อะไรนี่เลยวะอาจารย์จู professor associate professor India มา education นะมีทีมรู้ committee ดินี่นะ NCERT textbook ที่อารมณ์เสียงชัวนี่อัจฉริยะมาเสร็จจุดที่รู้ชัว private publisher ชัดตักที่ให้อัตมันนี่ Antinan Oxford University Oxford เขา publish เต Cambridge เขา publish เตพออัจฉริยะมาเสร็จเนี่ย NCERT textbook อัจฉริยะกันตีนั่นสัน textbook อัจฉริยะกันตีนั่นสันนี่จูที่ตั้งแต่ออกมา parameter ค่ะAntinan aman เตชูตะลงไงนั่นนี่ NCERT textbook เตชูaman นั่นเราโตมาขัดยังขันฉันนั่นตั้งแต่เขาเทจุดที่รู้ชัวนินเฮติยาcommon entrance university common entrance กันตีตักนู่นเห็นอัติลำคัน CBSE เห็นนั่นคนดักจ่อยหุ่นไล่เขาออกมาขัดที่หุ่นไล่เขาจนเคลมิน CBSE ตั้งคัน advantage เขาอมด้วยโอ้ขัดที่เทมาเสร็จตัวนั้นจนอันนี้พวกนั้นคนดักตัวเด็กจงเราว่า National Testing Agency หน่วยอมได้ตัวจู่วางชัวนิน NCERT textbook มันนะคะทิ้งนั่งเงี้ยอันนี้ช่วงเราว่าจุดที่รู้ชัวกันสารสยังคันนินเฮ้ยตัวน่ะNEP 2020 รอนชัวก้า NEP 2020 บอกจุยนั้น NCFSE 2023 กันนี่เลยจุดนั้นส่วน syllabus ทาร์ textbook ทาร์เองคิมทาร์นี่สินะมิจาวลากันตีจง rapid reader ของลุงรุ่นกันตีแต่ข้างจงอะค่ะนนเวทตัวรักง่าย
ka nga ya kai chuan atharin bul kan tran don ti na ngani ta 2005 NCF 2005 atharin bul kan tran a tuna NCF SE 2023 atharin bul kan tran don ma se tuna hen thil khat yang change ka siam hloi the ni lo wa committee ina tu la ti chuan high school ate po chuan NCRT textbook chu kan mang the ni la ya ka chan na chu mai ra sa pumari ne hi ngoi rei dawa bel dui nei lo mo nia han soi cha kom tak tak te po om ve han rol ve la china kan han kal san tak de umi zo chung chang te po kan han soi tai la I mi zo te po hi kan ti dang lam ve renga kan siam tha renga hei abik takin education hi chu kan thria tangin concurrently sa oma lo ni a chuwang chuan in central khanin an du khamin barngot thei bik lawa ki mani in state in kan du dan te le kan ke mani culture mil te kan in siam rem te kha om ven nga ya chunga chuanin amai ro chu hemi elementary ate chuanin flexibility khalom view anga amai ro chu secondary sinai chuan a har ve de hlek to ta achan chu tuna kan soi mek angin class 10 te class 12 10 pass phe chuanin an elpui tek chu state danga an lo zir ang ten an zuk elpui anga ya kha wang khanin a standard ka kan maintain ve reng anga ya chu wang chu kan du ang a han pon hiam not thei kha ni lawa wang chu kan how to ten an soi to ang khanin eng ki mai hian at par nge a level in ang in tuk tlang veka kal hi angai na chena oma chu ta chuan kan ti ve thei ber chu mi zo te kha lo ni ta ke mani culture mil ang chi te hei huai sen na kan han ti te tlom ngai na kan ti te khatiang thil chi rang rang mi zo ina kan ngai san kan ngai hlut ang chi te je nan hen kan mang ta chumi wang chuan in kan ti dang lam deuh reng ani si akum che che hi soya hara kum thum kum li rebera kum nga danai chon ti dang lam reng anga apum puin ni lawin chapter 10 khatte kan paya chapter kan tun lai ma mong zel ang khanin kan thak reng ani kan siam tha ve renga chuti rol chuan adang te ro hi chu china kan chairman ina soi tong khan NCF 2005 kha kan lamang ngat a India ram pumpuya chumi mil chuan a syllabus te le kha textbooks te chu nge kan tim chang thlung tel tela tu te po in khami mil khan kan kal ve zela central miring kan kal vekla subject dangai chuanin kha chu kan dang lam chung lowa chuti rol chuanin textbooks li lai tak khami NCRT books man kherar te lai kha ani ta po hianin ne kan soi to ang khanin class 11 le class 12 te phei chu NCRT books hi man vekani ti la kan soi sol lawanga ti rol chon NCRT books mil deuh che hianin NCRT books chu lo pan deuh ta an soi fia zau lawa chumi ang che mil chuanin mi publisher kan han ti ho lekha busiam ho te mo hei khovel pum huap polar Oxford publishers ang si te katiang khan ma India ram pumalian MBD kan ti ang si te moderns ha katiang kha khang ho khanin NCRT books mil che khanin aya fia zok le kim chang zok khanin business vek hiani ve asum don na vek an nia mi anni compete reng khanin anni aya chang tlung le thazok ti a inzor khanan lo siam ve renga chung te chu kan zirtir tu te le kan no pangten an man tang kai thei tu khan kan prescribe tel thowa le thei tu khanin kan chop chuak tel thowa chu thren khat chon an mang tel boka kha ania pumpuin za NCRT kan mang te mo za NCRT kan mang lo ti khani chong lo 11 le 12 bi ga pe chon kha nia kan mang kan in tuk tlang vek ti lai kha ani ber me tin ale khabu po kha a approach te chu dang hret anga tin a problem an da te po ai ang lo hret anga ma se enge athu pai athu om kha chu NCF ina kami NCF 2005 tanga local zel syllabus NCF so alian pui lo ni ta chumin nuwa chon syllabus kha subject malte ten lo in clear te le chumi mila textbook siam vek tho kha nia chon achunga thuam kha chuin ang ma se azia dan phung te a soi fia dan te le problem rang nge han chan tur han siam dan velte ai nang lo hret ti kha nia chuwang chon hemi hi chu a chan berani ka ring lowa a chan berani lo ti te point soi theanga tin china khan Dr. Zonet chiang de lo soi to a comparative study te pok lo om to a central level atang te le tin ke mani atang te pon kan ti to a chunga chuan a in tuk tlanga a big takin science ate phei chuan le commerce ate phei chuan za kanin anga ti loin engemo tlem te khoimo
entir nan Zirlai pakhat chu chapter pakhat chunga thil tlem te lo inang lo lek te kha chu mu chhoni thota chu aziak te point kan nei vek office an kan vong tha veka tul chon nakina picture te pola da thei te pon yang ma se alian lo ni dang lam na kha thil lian tham lo ma se chu tak kan soi ka yanga ela mi zot ti zo na tel hau lo wa hian ma se langin thil pakhatom thei chu school te hi CBSE school te CISE kan hanti ICSE exam conduct hengte central board lian pui lo ni ta anni school nei te le kan school nei te chinang lo ta ne tin MBSE noya kan school theu poi nang lo ta kan syllabus te kan textbook te mang theu wa hianin tong moi lo ni lo se tu te tan wa lo huat turom lo nga hetlaya aizola kan school tha tak te ai hi chuan thingtlang kir khora school te zirtir tu po nei mang lo te zirtir tu tha nei lo te ha te tang kha chuanin ai nge zirlai bui nang kha chop mai la syllabus nang kha chop mai la an zir chhuwa tir dan te no pangina an tangkai pui dan te kha chu ai nang don ai nang phat chuang lo kami zok khan ni mai ka ria hei kan ria tangin CISE te phei chu ai Mizoram ma hian school pakhat ma an kan la nei lo ani achan chu an affiliation criteria te khami an du ang school ni ina nei tura an ti ang zong nei fam kim tur khop khan kan school te kan la chang tlung tok lo te pon yanga chu tiang che chon CBSE te po kan la nei tlem em a central ina rondin kendria tiang chi te le gen v te tlem kan nei a ti khani de umaya tin Mizoram sarkarin pakhat mai sa kan lo nei boka so kan school din hun hrim hi ain ang lo ve de bok ta khani thil sang kha chan sang kha om theyanga a syllabus le textbooks in ang reng mang chung sin kan result vai nang chung si lo ti lai kha en tu te hian an lo mial don sia lai chon ni chan sang kha ma pakhat che kan soi kai ni chu kan school te din hun te poi ain ang lawa kan na khalai kha kan chang tlun lei ti lai kha ne nga tin zirtir tu te apoi alo ni lenga chan sang om nga tu chon lu tok tai lai zo na china kha nakina ni kan la soi chole tu ra po ngai tai la ti chon tu na kan soi ho china chiang ta de umai chu syllabus textbook kan soi fo china kan du khop lo na china kha chu kan MBSE lampa kan ho tu ten soi manga chuanin mun dang nei khai khin po in alo chereng reng lo kanin angtlang ti khani ta phaduna pumare na le Dr. Jana te ponan soya ain an lo na lai omate po kha khami mila in siam ram jela ni thu te po kha chuta chuan zon om theile ril ro lo lu ta chu ani chon a khoi lai hinge kan mu tan ti lai ni ta chuta chuanin tuna pumari na min atom lama soina te po khan in zo chawa chak om khata kan lu ma khanin thil pakhat om le hi om ta hei chen khat enge niang education lampanga tui do tele ave do te po ania he tiang te ponan soi chin chu kan question standard assistant en kim me hi apata na te hi po hi kan du khop lo na hi kan soi na sa china ni helai ta ka hi kan exam system te po ania julai ta ka chon hei tu na board exam Mizoram ma chon po som le som patnia kan nei ta hei keini exam ala atanga tun hun khang ngai to po hianin zona chen khat te hi chu predict ngai nyang thil han predict ve thei do mai nem o ti lai te po hi ril ruwa omani he hi chu kumina lo chuak to a ni kuma lo chuak kumina chon he hi chu I zilo mai la poi lo ti ang chi ang do hi kalphung do hi om ve thina khang jong sung te po kharil ruwa oma chu lai ta ka chon enge exam assessment patan lampang hi kan din mun ti lai hi soi lu tai la pumari na hi na soi hong do na mi nyang ti ro nge nyang kan chairman kan so mangi o kan soi hong lo ka soi hon chau khani maya emi NEP na atum a hi chu sang ni som nia rote memorization kan ti ma chu question te po ni ko ma chuak kha ko mina a chuak lowanga ti chuanin heta kum thum kum li kan question kan zot chuanin kha alo let lenga kan bai hat chuan kan ti khanin pass na chu om zelang ti hemi awa om zir kha silawa bai hat kan han ti vak thina ka kha NEP 2020 hi chuanin thlak hlok hi adu ta chumi aya chuan competency based learning TMO khami education competency based education anga kha kalpui atuman ta chu thil kan zir re kha om zia chiang
taka naupang ten an hriat a an hman le thei tura chu tianga chianga erhet tur chu anita tungei pa hanti saklia ringot lo de hlek khanin khoi lai po kha an Zirlai bo khan ron zot ta silangin an mani fin na ne na chan kop thei tura thiam na zuk tu kha atumani chu chu ani wangin hemi indiaram puma hianin tuna hianin hemi lekhabut when apogaron ken establishing equivalence across education board ye hi NCRT hianin le central government khon aboi puina sai mema nikum masavela tangkhanin a zone in north east zone te he ta south india lam te central te khatiang khanin eastern the western te school board state poruk pasari inkop ang te khanin min kowa workshop min nei puya tiang chonin hun sang khatiang kha workshop kan neya he north east point na changin nagalna te changin guwahati te chun khata an mu chhuwa kha kan soi ho le new delhi NCRT chuan heng ni china i zona ang khanin hemina atum berai chu thil pa nga anon soi chuaka administration chungchang board in enkol dana te a tha MT te tin curriculum kan an ti chun syllabus le textbook te kha ani boka tin assessment kan tia lai kha chu tuna zona sang kan han ti kha zona khanin hots kan ti te kha competency based kan han ti te khatiang te le no pang te kan va en theina tur HPC an tia chutiang te po chu an ron zirani ta heavy bo hianin hi a result ron siam chuan ani ta in inclusiveness khanga khanin heng pian phunga rual ban lo zong ten po khanin mitin kha huam tha MT akha zirna khanin a choi sang telem ti te tin zirna mon infrastructure te po kha ani tel bokani kha ho zong khan la khom ta ti chuan indiram puma rual khai kan kal theina turin heavy equivalence both hi abu po hi tian siam ta hi state tina min pe atiang hianin kal ro an kal dan tur te po kha aron chhop chuak ta ni chuta chuanin kha ni chuna kan han soi question setting chungchang te kan question a khanin competency based omem ti te hot ste omem no pangin an hriat chiang em ti te khang zong a kha tel turin min du atin zirtir na po khanin engane hemi coaching system ang chite po hi pai vek khan do ni an ni chuan amor chu tuna chuan kan kal phunga hianin ni te JEE exam tu chuan coaching an kal nge ngai angin kan thria amor chu hemi NEP te chuan en khang zong kha pai kha adu thung ta ni chu South India lam punga te po khuanin an boi pui moi JEE tling turte ni te tling turten an Zirlai pa ngai kha zir thalo khop khan khamir ku da khanin eta pol som par train coaching te tiang khan mi zong khanin kalpuya chu mi zoram mai chuanin kan school te hian chuti vakin khati zong khan an nakal pui lawa mi zong huap turin education a chuanin heta kan la soi zawanga need le JEE engineer le doctor ringot khan ni lawa heta ala in sanga tamlu tu kani khang zong huam tur khan education ni kalpui ngai ni chu khati lai khai NEP po hianin all round development kan hantia no ponte po khamia an kal chho zel na tura khan line pati kha chau ni lo khatiang zonga thirna khanita chu board zong po hi khatiang assessment ate po khanin e kan question te an zero hawa state board sang te khoi nge tha lo ti te mizoram hi chu a tha van tlang pol tak chu kan ni ve ni ti china kha kan soyenga ti chuan hei kan controller of examination te marin te ruma tin hei Dr. Jonathan te adom boka anni khanin khatilai kha han chan chun zom research athang Dr. marin hen min kian dewin ka hria azo na kha textbook le syllabus chu ani tak si lo wa chuan question hi emni ti zong khanin a soi thein ka hria National Achievement Survey 2015-17 chawvel a khan kan ti thawak lo ani chuan chuta po chuan in enge chan yang ti kha khati hun lai khanin kan lo chaina sa to
thil pakhat kan zep lok anga National Achievement Survey question he kei po hen kan ena kan board question ai chuanin a har lo zo ka mon ti mai turani mase National Achievement Survey a khan heta kan Zirlai no pangten board exam an zia thei reng ang kha question danga aron zo khan a aya ol zok poka an cha an ziak thei tat lawa ani zo a chan na chu an ria a question a kha khami chan na ne kan an relate thei lo ti na khan ta an mebel thei lo ti na khan ta ni chon a zon a khan kan let lenga chu ta chuanin textbook te syllabus su ani lawa question hi ani theiang ti awang khanin Mbse scheme of examination and question design ki kan lo ti danglam dai to ni 2019 covid ma khan chu ta chuan kan rianga nu le patam tak le alo en tu tam jok chon kan thelo mai the bloom taxonomy kan tia bloom taxonomy chu hemi cognitive kan thok no pangina Zirlai no pangpo alni no panglo poina kan man dan soina ni tani knowledge lekha kan zir chon knowledge kan geina kan thriat thiam chon understanding kan tia kan thil thriat kan man thei chon application kan tia chon analyze hemi kan ni tina kan thil ton ni lo environment thar kan ma man thei chuan khang te kha analysis synthesis evaluation creation ti te thleng kan kana om chhota khai dia ta kha chu ta chuan khami malam zong kha chuan kan board question le india ram hun danga question te hi knowledge understanding application ti khani thina ni ma se khata kan han ti dang lam che khan application chung lama khan synthesis analysis kan ti te creating kan ti te evaluation kan ti te kan han belta om je chu lots le hots ang lewin om ta ni lower order thinking skill man ngai na higher order thinking skill man ngai na ang khan kan thren ta kha kan tel ta chuan khatinga kan scheme kan thak chuan school a hian khatinga lo in zirtir si lo emo zirtir tu ten an thriat ve si lo chuan an buayang ti kan hlawa wangin district tina khan zirtir tu te tan khan training kan buat sai ta kan scheme thar chu tiang khatiang chu nia higher order thinking skill kan on set to dona higher order thinking skill chu hetiang hi ania example a chon ti khan subject ti da khan kan tia achang phei chon no zirtir tu te pokha a question set dan khan zirtir ani chu tiang chon ma kan lo la a chon anu a khan khami chung exam aksang ni som ni exam khami kan scheme thar kan man dona ta khan covid karon ni ta sia tlemin no pang khan in ngai na thiam na te kha omta covid lai class an kal thelo wang 2021 vela te pe kha chuanin ani na ang tak khan han man thei kha ani talawani chuan NEP ron choka kan soyang kan tiang chi khan NEP khan minon zui zo kan mo chu ti mai turania content based to competency based ron te tuna po NCF ron chok la che content based to competency based kan on tuipui em ta chuan kan soi thui kan soi bel lokanga 2023 kumtir lama khanin Jammu and Kashmir akon NCERT workshop bot sai kan zu attend veya chu ta po chuan board thang khamin ko khoma competency based ti te kha chuan ke ni board kha chuan kan lo familiar to lu tu ka he sang hi som po tang local pui to kan ni wa khan chu ti line board dang ho kha chu enge competency po chu hrelo lo bo ve fe kha anom chawani ti chuanin ti hian heta kan chairman la soita ang khan parak NCERT noya equivalency ten tia competency based kan question te minan po thang min an zir chian sakta ka tang chuan board nang te po khanin tuna chuan an introduce ve tan ta higher order thinking skills kan ti te ang po chu ti chuan ke ni lam chuan in thei to pin tran kan la kha kan rianga man kum te pon SS question chu a har lu to ka chu ti khati ti te po kha a rik hloi kha khatiang kha ni da tuna hianin voi kha chu zir ti to pakhat hian ti hian a soya question haraset ti thil harani lo tuna hian syllabus pel mi lovin no pang fail vek na turen ka set theyang atia chuti question set har question tha amo question har set trim mi harani lo ma se kan zirna nen khan a in level em kan zirna ang bil kha question kan sitem ti kha apoi mo ta berani tin nia ka soi thui lu to kong ti chu ka lawana kin ate pokala soyanga question hi tuna kan tumang hen competency based question set kan tuma han set ta ila kan zirna hi competency based lir kan set tak no yan kan base yang ni le si lo se eng hinge kan mo pu leng o evaluation lam te kan mo pu chho le mo pu tur dang hi kan jong chho zel long ti po kha soi te lo soi tur dang chu kala nei chu ma se kan tu tok pho tang na kina soi na chance tang o mun na kan soi le men pu bari na som lo kam ya hei hin ya han soi la min nial tum sa sim sim he chu zirtir tu te zinga tele mi zirna lama tu an om ton ti chu chiang sa reng maya ti zong hen thil chin hi deuh lakin soi tai la pakhat na chonin ap te ra la chonin kan niam lo ti kan soi duwa a chan chu parak kan soi chena hei parak hi thil tharania
emi NEP 2020 lo chok khanin ni parak hi aron sei tharani ta chon sangni somni pathumanin ka ria akhalo alo ding felta chu NCRT kan hanti ton ma tanga omsa akhon division lian deuin pakhatin kala autonomous deuin thunai naten neya sumle pa ya po central sarkar hena vura chon thil ti pon ol sam khop maya ni anni hianin mi hen ko khom reng mai kum khat songin tum li hi India ram state zong himin ko khoma teng kha anni khon min te ani te takzetin ni sangni somni pali chung khan min te a India ram board zong hi CBSE te CISE te khang zong telling state board te mo zong kha an te dan chu ni workshop frang khan kar khata kar ten khan ni thum ni level te workshop khan nei ta ni po hi hemi workshop number 4 an te hian October ni somni pali tanga ni somni panga sangni somni pali hian Assam Goa Manipur le Mizoram te kan kalan kina hei soi holai thalak te po hin om ve kal me an khata khanin kan ti ber chu ni kan bot khoi son theu kha bot zong kan keng ta ni chonin group a min siam ta ani tinan Mizoram Assam le Goa kha keni group keni team kan om ta khami te pathum khanin kan khoi son theu kha kan keng ta chon kan han chai ho ta nge knowledge level engzang nge om understanding level engzang nge om ting che application level engzang nge om heta a hots ang chi hots kan han ti me khan heta ngai to na tanga chan ngai ti tai la hei le kha kan zira rang hian heti chunga le khabu chunga om sa khachu ni nge share mai thei knowledge ang kha alom ta tuna phe chon knowledge le understanding ti to lo hian in remembering kan ti remembering kan ti top to chunga mi khavar share mai thei kham ta ni ma se hemi atanga ngai to bel a heta ngai to na tanga chan thei ang tur chi te kha khang khani ta hots kan han ti hawa kha chon khang khai ang level nge om ti zong kha kan ti ta chung tiang chuanin ke ni group a po chu Assam le Mizoram le Goa kha kan om ta tiang chuanin kan report kan thelu ta chi tiang che chuanin India ram about zong kha tiang khanan kal pui ta chu mi an te na a chuan hei hi a result kha an han di chu ni ta ni tiang hianin rang khanin an om ta hei hi tian hei bot rang kha lo ni ta na kina thalak te po om thei to rangai taila khanin china kan point so yang khan athen lai kan sang athen lai kan hiama athen lai mi van tlang angin kan oma ti ang vek kha ani ve thon state board dang te poimo hei ni CBSE te le khami central board te pon ni thota niam na lai le san na lai de utte ni van tlang de wa kan om na lai kha kan nei tlang ve he dang te pon om ta om no la ni tiang khanin athen a hen hei apol ho zong te hei athen chu heta toya athen a sei ta kha tiang de uzer khanin eng board po khanin san na lai le san lo na lai van tlang de na lai kha kan nei tlang ve kan ni chum yom je chuanin ke ni big pay kha chu mi mal takin Mizoram state mal tak kha chu khang pum pui tang khanin niam pol kan ni lawa pa ngai pol tak kan zo na han analyze ta khanin ni zo na chian ni lo ti lai kha ani tin chu lai ta kan soi bet le du chu china po kan soi to sang ni som pa kwa tang dei to khan ma kan lo la tran ta kan scheme kan dang lam vek ta chu ta chuanin kha kan du tok lawa kan scheme thar kha kan siam to pa school a khan man turin kan va petop lo ta ni ta chon kan ti dan chu NCRT tang mi thiam kan cha chuaka chu tiang box chuanin hemi publisher lian tak tak atang hian hei an textbook ziak tu tiang chi te tiang resource person thiam tak tak ho kha India ram pum po mi thiam langsar ho kha ni thum ze thi kan cha chuaka ni chung chu kan entir zia chu kan zona te hi enge standard ti kan entir zel ta ni a zona frim chu ni chinga se khan a te ra la chu kan hniam lo ko ti kha a kha khang ho zong ni parak te na po nia NCRT expert te tin publisher lian tak tak te na tang te point kan zona kha chu hniam lo ta ma si chu lai chuan ti lai kha om ta a ni chena point soi zuk ang khanin a chuak tur te ria thei de wem entir nan kumina plantation of tea cho chon na kuma chon plantation of coffee chokang yang deu te kha zirtir tu te le no panga khanin kanin zirtir dan kha lo ni de wem te kha khami ruala kan hu chot tel tho chu ni ta chu wang chuan khami lai di to tang khanin khami train kha khami kal phung kha ti top kha kan tum ta ma se soi tongin covid alo nia kum hi vel chumin pot nong le a te chuanin sangni somni pathum somni panni ni thum ni li chawa te chuanin tian kan in herrem chho zel ta
sumi tura po chuanin MBSE chuanin zona kan thak pup ringot hi chuanin school anin hersi lo chuan laika ani ta ni chuwang chuanin question setting technique te kan tia ti chuanin district zonga school India Mizoram school zong affiliated schools te le affiliate lo te thleng poin kan kawa training hi kan pe chuak vek ani tumthum ani mo tumthum hi kan pe chuak vek hemi chungchang hot chungchang te question paper setting chungchang te khami anga zirtir tu te na an zirtir thiam dan turang kha kan ko mu ta tiang chuanin vap bar pop ne lo khan an ti dan tur kal phung te kha kan wazir tir phota tiang chon kan ti ta chumi tang chuanin kan soi tongin ni thum vela tang phei chuanin zona hi a predictable deuh ang chi te nge chuak le mei tur riat thei deuh ang kha kan du to lawa tin kan in her thazela ani a chuanin hei blueprint te hi kan syllabus a hianin a sample kan data ni mi sample atang te khanin hei selective deuh te khan an lo in zirtir ni te khan kan han mu chuak ta chong te po chu kan du to lawa tuna phei chuan kan scheme hnung bera 11 le 12 scheme hnung bera phei chuan sample blueprint po kan da du to lo ta ke mani confidential in a chunga kan siama kha zona set tu te zona siam tu te ami malin kan pe a khoyama ti cho lo turin undertaking kan sign tir veka de khan kan syllabus chung om zong kha chu an zir veka kada tanga an rin lok ni lo zona aron cho kha ni kum thum lem ta vel tang kha kan ti chho zel ta ni kum ma sa te po big takin ss te po khan lar hloi kha social media la ma te ni kan soi loi ya ti nge no pang min bu man tum frem mi tiang nen zir pi tu te le no pang atang te point te po an om hial ani a kha kan tum zok chu nge zona chuak thin pet chuak non ang chi te om lo nan ti te khan ni ta chawang chon tu na hi chonin ni kan zona hrim hi chu a tha tin khami apatra na om deuh thina po kha thai bo zela tin zirna hi kan thiat ve ngai em hi chu kumina in tang vak tiang in siam that tiang ti ngot hi ni lawa kan kho feel chia mo kan kho kong chia mo chu kumina kan tran vak chu kan siam thame thei ta ni ma se zirna hi chu ni hun du rei chi hi ni a ta bul thut deu tanga khatia ti khan ya chu tuna pokum sang hi som pa ko tang kan tran towa tuna hianin ni kan du ang tak mon kha kan da thleng thei chong lo kumin zang nge la ala nga ala nga yang kha riat lo ta wang chonin ni no le pa te ei zoram mi pui te po an han ngen du chu nga ve lek hi ngai zir na hi chuan ati thut thei lo lai kha ani a ma chu kan du tok phot ange 100 meter race nilovin marathon tlan kan tu mani ati ang deuh lek kha ni thui tak tlan thei tur malaka ri siam lam kha ngai zok lai kha lok pakhat che kan bel leng hai kumina po hianin CRT tangin mithiam kain cha chuaka zirtir tu te hemi assessment chungchanga hianin workshop kan nei puani kar khat chung deuh tho khatiang khanin NCRT bon ron nei puya ten chumi nuwa chuanin Azim Premji University atang poin khatiang tho khanin kan nei pui le a ten hemi ni china board te in tluklan na tur ang chia kan han ti po hian question setting te khatiang kha competency based anga kha ngai poi mo amangar chu NCRT po khonin han ti teu chu tiang chuan kan han ti hian an mani po khon haran ti ve thowa chu bang chuanin tuna hianin question bank ang chi hi state board tin hian atam theyang pir siam ulangin ti hi min rona chu ke ni board po hian hei kan an soi khoma lai kha kan kal le na tur pakhat chu ni helai question changkang deuh tele no pangten an chan tok vel si anga hianin ti lai kha kan bel le as dunia rem chana kan le lo khei tu nai me an news sa kan huwa tu nai hi chot le min MBSE noya apo sang lampang kha kan thur do ni na share ta chu ti ro le ro chan tu nai news be chan dawin hei tu
Paul nga le Paul ria sarkar engko school bi ka common question pe kan ni to don ti te kha kan lo huwa khalai ka zo bel lok ka cha ka I enge tu na hian Paul nga le Paul ria ta bul kan jena nga he mi common question chung chang bi kan chumi lo ma chop dang a omem ti le tu na kan news nei chung chang hi enge han soi zaw bel te kha zo lok cheu ka cha kha ka rim cha na kan le lok ani cha toy te kan soi hong le so ka nga an soi chanjom le to ngai tai langin hemi nichina country ang khanin NAS National Survey Achievement Survey kan ni akhanin Mizoram ka kan ti thalawani national level po hi elementary lama te point kan pha meu lova high school lama po class 9 level a po khanin kan han phameu loni elementary le secondary education na kami NAS ang chuanin kan niam ti na ni ta chumia kan san thein tur chon hei kan minister te point thei to pin ma an han la a chuta chuanin Paul thum le Paul ruka hianin common engani khami NAS a kan lo san thein tur khanin examination board sei ni se tia chu Paul thum le Paul ruk chu SCR tin an kondaka yang chuanin random examination kan ti akha etona hianin an nei to Paul ko bi ka hianin keimani noya 9 to 12 form of wangin Paul ko hi to na hian kan nei vele don ani chumi ta chun hei workshop te po hi boy pui chho mek khani ta tiang chuanin ma kan la chho zela kumin October tha vel bora hian mo chuanin nei thei kanin be se ya chumi to chuanin amoro chu Paul ko an Zirlai ni lovin Paul riata an zir china kha an thiam em tia kha ka khana sa pon zo thil ni wang kan chutlai chu kan boi pui mek ani ti lai kha kan soi du ani tin chu ba ka chuanin tuna hianin kan la ti chialo amaro chu ti tora minister howa lo soi tho pakhat awma chu common question cha de ni ta Paul thuma te Paul ruka te Paul ku te poniang khang akhanin common question akha engton achonin private school then khatte catholic school te ponan ti thin anga hi tiang deuh lek khanin kan zirnai na ma son chozel na tur hianin khang ruam hon na kha sarkar point anei chho me kan ti la ya kha an soi honnan kan sei don ti khan kan han soi ta je la hei zo na kha ombel ta je ha chan chu syllabus le textbook kan soya kan lo niam big lo state dang te le thi sang sang te nen compare po khang kan lo niam big lo ti kha ani ta ti chuanin kan question kan zo na kal phung te kan din hun te kan soi le kan soi khan ta po chuanin kan lo che big lo ti kha ani le ta ani chuanin ti ka zo na kha om zel the ni amai ro chu ni khatia kan in zo chho zel chon ti kha top thei don lo wa thil pakhat enge nyang mi puite ina kan ti tui te uni thin lai bo ka hian han lu le ta ila hei need te kan tia JEE te kan tia tu kumin maya po need result te kan lo ena kan Zirlai chuan vor tak te an an percentile an score te kan lo ena mizo anga te chuanin an lo ti chelo po ni the amaro chu India ram pom hwa bang chuan kan du khop lo na te kan soi thina ni chulaya tak chuanin enge helaya hianin kaima ni state to parte hi midang ne na khai kin hen enge kan na niam viau na la hi nyang ti khari ro ma chu syllabus textbook kan soya kan questions din mun kan soya khatiang kha ania ta chon enge mun dang nen khai kin hen kan lan niam viau na chan lai bi kin nyang ti kha zo na om the kha ni le ta chulai chu in soi ho chho le teng o te ro kan soi hong lo ka nga toy te ke chung ka soyanga mi an result atang hianin MBBS quota lai bi ka hianin kan soi zo ka nga kan mizo nau pang te le mizoram ma zir kan bon noi mi te le CBSE noi te ICSE noi ate hianin mizo Zirlai hi tam tak anomani MBSE noi po asing telin an exam thina higher secondary bi ka te chuanin amaro chu science bi ki chu azir hi an tamlutuk lowa asang tel sang bi sang ni khat chokhan ni maya Zirlai pum pui tanga chu chuan an tam lem lo ani ti chuanin khang ho ro ro wa khanin he ta no pon lai tanga CBSE kal phai salian tam tak an oma tin ICSE kal khu ta tanga zir chuak tam tak an om boka
chung ho chuanin hemi technical line a zir tur hianin khami exam entrance exam kan han ti NEET ang chi te kha anan ma chon ho ta ta chuanin tun kum li kum nga chunga kan result han khai khom hianin ken CBSE te ICSE te hi thabik view ni se chu khunga kal chuak ho te kha he ta India rama po lang an ranking po han sang ve fur om ta khania masalin khang ho kha tu ma kha an om ngai bik lo ni tin chu ti ka ra chun Mizoram tanga zir chuak ho kha MB seat MBBS seat kan ni po hen mutam ber MBS in wai mi hi an ni thin ta ni china kha ranking a not is bika san u kha chu an ron changa nga chu ta chuanin he Mizoram seat he tilayat as a temsi kan ni nu a phei chuan seat somriat vel hi kumtin kan ni zia ta tin state pona rim sa te po kan han nei vetliam zong kha chu ta alan dana chuanin kum nga chung hianin phai lam pangat kan han ti kha bot danga tanga bu kha chu tle ten ni chuan Mizoram bi ka hianin ei an school mingte soi hi achim ko chelo a chi o lo mai theya school pakhat big aizolmi phei hi chuanin headline MBBS seat hi kum nga chung khanin an school chuak ho kha za somli pali je tin mone ni tan exam kha ti tha han than le khan adot tu hianin somni pakua ani chuanin thau khop mai kum nga chung kha au kha MBS noya mi vekan ne adot le tuen ni nen nia adot le tu khan ni khat adot len som ni tiang chuanin som noilam kha tam jok kha anita school pali panga vela tang hianin kha ni ta ti tha te le MBBS seat mo kha kan mu chun nia kha ho kha hemi ranking a po hen asang khan ni zel ta ni chun ni chen khan soi taka chuanin CBSE noite Mizoram upon venwal to CBSE school ka pali pongan omwa tin phayakal salient film tam takan omani kha ho te ron exam khanin thaview ni se chu ron sang view thei om khan nia ase Mizoram chunga kan bon noi mi te kha an thluk ngai lo tin asin motam apo hianin kan bon noi mi te vek hianin he lai kan si ti chu an mu ni ti lai china kha kan soyang abak chu kan controller te kan officer te kan soi jom seleng na chang kumarin han soi ve la tro kha mi soi hi cha ko mo chuti rolin ke ni MBSE la mina han soi vak te poile la ma cha den thlarun ama dang te hian soi selang in ngai thatu te tangi la ti te po cha kom thina ti rol chonin ni mani thirna lama tangin kan soi lo thei lo wa ai real ro mai chu hemi NEET te hi Mizoram changan ngai ven berania central exam dia nai chon antinan JEE te po India ram ovel ram pu ya po nge exam har sat dan chuta panina ani te pon te thina JEE te India ram chon hau take mema ro chu Mizoram chon JEE ai hianin NEET hi kan ngai ven tlang kan Zirlai te le nu le pa te point ai chu kan te na berani lo thei lawanga JEE ate po hianin ni kum masale ti bor vele mani khanga kha chonin advanced level te han pal tlanga IIT ate po han lut thei kha panga lai kha kan han nei thota chumi no changa han all dewa lama te pakhat te kan han nei le a IIT alut thei kha kumina tak chang kan all ni kan thria so ho te po chu chui han chui yanin tuna kan puina soi thong khanin kan syllabus te kan textbooks te hi chu hiam chuang lo niang ne kan exam tir dan te kan zinzir tir dan thrim kha tiang vakin nge kan che lo niang ti kha afia thein kan thria ni khanin ngen ron nem het ven ka ria an ron tling nol zela hi Mizoram chunga tanga MBSE syllabus le textbook te mang ho khama chuan ni ta bik chuan nen china soi thong khanin kan puina soi khan school pakhat khan kum an nung ber kha kan data kan la nei thei lawa san hi som ni pali li
นี่ทุ่มนี่ขัดสมนี่อ๋อเขามีกลุ่มงัดกุ้งขันนี่ตาสกุลประคัตันสวยขันนี่สิต้มสองจ้าสมทุ่มปรุกเวลซัดค่ะอันละไทยแต่ทัดมาอย่างจู่ Mbse Syllabus ใน textbooks เลยมังเวกขันตาส่วนดังเนี่ยนะชุดเพกจวนอันละทาวิโอโดนะให้ CBSE บิ๊กค่ะนี่เขามีจะตัดจังขันเอ็นเลตแต่ละ CBSE school ที่มิโซรามาเห็นโน้ละจุ่มอุ้งซิงสกุลปลีอาจารย์ชวนินไอ้กลุ่มงัดชงเห็นสิทธิ์มโนมเวตัวจู่สมอันว่าอินสกุลปลีจังขันสมจวนนั้นลงหูเวตัวเท่าตานี่บางจวนนินขลายข้าเองดาต้าที่อันนี้ที่ตั้มตะกสวยเราไม่เทมาเสอหลังเจียงมาจวนนินให้มี Mbse นักการคนดักจุดนี้เสียงจวนกัน syllabus นักการคนดักนี่เสียงจวนโอมตักปนินหลังเทียงจุดที่รัวจวนให้ฮีจนกันใส่ตรงนี้ NTA คนดักกันเนี่ยสังเหตุสมภาษาเรีย NTA ฮีอินเดียรัมสรการินดีนะจวนนิดเตจอีที่สังเหตุสมประกวดจังอินนี่เฮียนะฮันคนดักชาวตังกันก็จะมีมาจนนิดเลย JE ค่ะ CBSE นักคนดักทีนะจู่สังเหตุสมประกวดจังจน NTA ค่ะนี่นะเราคนดักตัวมีองค์เสียจวน NTA นักคนดักอินเดียรัมCentral Board เตเลสเตทบอร์ดซงเดี๋ยวจีนกันสวย syllabus เตปอันนั้นนะกันนี่นังคลางกันหันตีนั่นไรค่ะมี result เฮียนินนี่อารมณ์ที่ฟิทกัดเวทเท่าไหมที่ต้องเป็นสวยไตละกันน่าวเตเฮียนินนี่อันมุชเอ็มเตฮิลอมไล่กันสกูลเขาเตหันฝักเล่ไม่ตีไล่เตค่ะหันสวยไก่เราเท่านี้กันง่ายเดียวนี่ทิ้งให้มีกันติดเชียมีเจ้าเตpercentile score ให้จนกันสร้างเราเล่ไม่หันเตียงเจ็ดแต่พอที่อะไรแล้วมาจนนี่กันจิ๋วน่าริมอันเดียมอมลำไอมาเฮียนี่กันนี่ต่ำเลยเว้ยพวกกันนี่ตีไรเฮียอันนี้เลยทิ้งกันจิ๋วน่ากันลากทุตักดานแต่พอเฮียนี่เว้ยทิ้งนี่ตัวน่ะกันสุรคาร์เขาตัวไปหมดตักประคันน่าใส่ทิ้งซูใจบัลโกไตน่าชันง่ายกันนี่เวียริมไม่ยังมีเจ้าเตะซูอยากพอเฮียนั่นนี่จวงจวนินเห็นกันนี่ต่ำเลยนัดเตตินกันนี่พุ่งริมมาแต่พอเฮียนี่แต่มาหันพักเรานั่นเดียวแต่พอกันเราในนี่พออินเดียมเราเวียส่วนกันเสียอิน percentile score หันแต่พอเห็นกิมอันนี้เราคุมินาเฮียนี่96 point something เวกันหันนี่ที่รัวส่วนนี้98 99โดนหันหูเวกุมแต่พอข้ากุมนี่กุมทุ่มเลี้ยมตาแต่ข้าส่วนนี้กันในเวทเขาไม่ยังกันไม่เจ้าหน้าปังเตจิงกันเฮลัยกันไอโซลสกูลขัดชัวกันตั้งแต่พวกเขาเตียงข้านี่น้าexam เตจิร์เตมีมาลาจิร์เฮียนั่นนี่นั่นเรียนตักเฮียอมเวียไว้เขาเตฮิสุกันคอมพิวฮัลโหลริมไม่ general ฮิสุบางส่วนจึงกันใส่ตัวเงิน tribal quota หมดเท่ากันหันนี่ไว้ข้าจังเสียหลังอุติอินฟุยนั่นจนทัดเวียวไม่รอดซูอะไรค่ะอินเดียมลุตุกตัวสุกันน้าวที่เดียมลุตุกตัวส่วนนี้บิ๊กส่งเราวินกันเสด็จบกกันสวยดูว่าทิ้งให้มี percentile score กันหันตีไม่เปียพอเห็นให้ตัวน่าพอเห็นนี่เจ้าเรามาประคันนักค่ะสินเทียยี่เราเดียเซนโพสต์จังกัลโชกันนี่แต่พอขานี่เขามี South India ละมาคนนี้มีเจ้าเราโควต้ามีเราขานี่ tribal quota ปังไงให้มีอินเดียรัม tribal quota ปังไงอินซีชัดตะกำหูนี่เตปอยน์ higher technical department ละมันหัวตัวเตะขานันสุยบางส่วนนี้ติลายา percentile score กันสั่งเลสันดอกงอลำไอมาเฮียนินกันให้กันผู้เฮียน่ะใส่ฟ้าว่าใส่เบลเลดูปาริงกันน้าวเตะจนให้ไล่มิเจ้ารัมซีดอันหัวเทนัตตัวข้าอันเสียงมาข้ามีมิลตอกข้าอันซิร์เวเดอบอกว่าจัสทานามีเตกุเจราตมีเตคอมพิวคบเพียนอันซิร์เหลาเดอเล็กเวียกันกัวตาฮีอมเหลาตาเสข้างหูข้าคอมพิวเวตักเส้นจนตัวนั้นให้กันสางอกจูอารินออกมาไม่รู้จะตัวไหนจนนี้ข้างหูจุกคอมพิวเตอร์เมมเหลาข้าให้ติลายากันกัวตามีละซิร์เตพอเฮียนนิเวเดอเวมข้าวางข้านินกันลากทุตักดันแต่พอฮีสินาขันกันไล่อินลิมิตเวเดอร์มันตีไล่แต่พอข้างไอตัวเทเดียวจนอินดัชเซียอันเทน่ะสองอันนั้นหลานเราเดาแต่พอข้าติดเดานี่มั่วติระโอ้แต่พอขันดักเจ้าชนะที่สวยดูในกระริ่งแล้วแต่เฮ้ยตัวน่ะพอขันกันยามฉันนี่เทโอบางผู้มาเรื่องน่ะพอขันน่ะร้อนสวยเองอีแล้วไงเวดาข้าเชื่อแต่จากองเดียวไหมก็มามีแต่ปัญหาขนาดสวยทุยตัวองรังเสียตัวเต้จะเป็นกระสวยงาอย่างเงี้ยกันยามฉัน
ti kha min zo ta heta hian MBSE angin kan ron thuta kai ni chu han soi ta mai la soi om lo ani lai ta ka chu ka chiang che lo wa NPE 1986 a khanin kan education structure kha 10 plus 2 plus 3 ani ta 10 class 10 plus 2 higher plus 3 college chon tu na hian 5 plus 3 plus 3 plus 4 ani ta chon kha khan college le university huam lo ta college le university chu huam tir ta ila no pang hian kum som ni tel te meu kha school an kal tin ani ta ni college le university kha lo hlai thla po ni la 5 plus 3 plus 3 plus 4 ala om ta both in no pang kan en kol chung kan academic authority an om chung hi chu kum li kha ni ta secondary le higher secondary kum som pakhat chung chu kan tu no hian an om lo ni chu ta chuanin JE te ni te an ti that lo hianin ti hian ngati nge ti himin zo deuin ka ria chu la chu a cha a zo na tur mun ti ka hian min zo tem ti po hi a chang chon ka ngai to a min zo lo chon a cha na dikhan nei don lo ti na ang kha ani ta ma se engbo ni se min zo taxi a chon kan riat ang kan chang ve mai tur ka ngai ta pakhat na chuanin karil ruwa om chu keima personal tak point kan school a hianin class 9 le class 11 hi kan ngai tha dewem o ka te school train kha hianin ani na taka chuanin class 10 le class 12 ang chi hian class 9 le class 11 hi apoi mo ve thoni exam ate po weightage ane ya tin exam akan weightage lo nei lo po ni se class 9 thiam lo class 10 kalte class 11 thiam lo class 12 ngai poi mo viau kha chuan hong kha nei lo thei lo ni ti kha chulai chu class 9 le class 11 hi tun ayana sa a class 10 le class 12 ang thawa kan zir hian chu chuanin mason na thiam tak tak na khamin pedon nin ka hria chu chu pakhan na chon ni ta se panina chuanin keini na education kan kal pui hi chu education for all ti mai la hai public education ni ta ni chu ta chuanin kan no pangte a khan exact percent khange need le JEE kha exam ang te kha chu thei viawa tin kan question de po need le JEE ten en khan min khai khin sak deu training ka ria need le JEE question le kan question han khai khin a po kha thil khai khin chi ani angem public exam ania kan conduct chu JEE le need te ka chu entrance exam ania India ram hi kan tama kan thiama ako om thiang ang hi kan rek vek mai ni chu ta chuan heng competitive exam kan te entrance exam tam tak te hi chu a institution ina thiam na chu tiang thiam chin chuan he institution a hen IIT hen an lut thei AIMS medical college a hen an lut thei ti lam ai ma khan no pang an tam lu tu ka kan tam sia in screen out kha ngai ni at kham institution a thiam na ama mo ai ma khan ni percentile rank at 99 te kan te at kan hi china kan soi dong han at tough lu do kan to na po mizoram a po kan thrian need zir thei tu medical college in hetiang chini ne an zir thei an ti need han thu shrim shrim kha chu kan om trewa kan average education so at chelo ti kha soi the chu ta chon ma se a percentile rank han filor han thiam big midang lam big filor han ni khara kha khalaya ta te po kha khange in compare na tur ni a hlom pui thiam na kha average quality of education a khati te po kha soi thei ania nya kan soi zel to rangai la khati chen khan ni phot se ni hey UPSC te kan tia technical entrance test chang chang te ne UPSC thleng pon hey UPSC lut thei injak keng thei te eng tika nge kan nei liang ti te po thanem ngai na kan soi chho apiak hianin kan soi zia chu zirna shim shima hianin abul tan na hang ka soi to kan syllabus te kan textbook te kan exam question kal dan phuk shim shim te hi ti hi mi pui tam jok soi hi ani zia chu wanga headline phuna pu voina chu hi kan ni ta ni china pu jona dr jona soi azo to dik tak min zo te mati lai po kha mi pui na kan soi langsar ber chu khami kha ni thina wangi azo to dik tak po kan zo ta ngai tai lai amai ro chu kan chan na atang khan atu hi nge azo to dik tak chu ni ta ti lai kha angai to na mang thia mang kha chonin kan mang thia mai tu ra ngai ta ela ti khai kan han soi jau ta
กันตุยนะเตปอันนี้ลางาสอยตบไทยข้าลาวะอภัยหมอลา general ดาวินหันติไตละเองที่เงี้ยมากันโซนเจลังติลาหินิตานี่ดูนะพวกกันกันสวยเขานะจินเสียขจวนนินคุยลาหยาเฮียเงี้ยเงี้ยอลูโพลโมคุยลาเงี้ยจันกันไงนั่นลายติเตอตูเงี้ยจันจวลง่ายคุยลาเงี้ยอัปปุเจ้าเด็กนั่นไล่ติดพวกเขาไงตัวนั้นจุกันบังเทียมชาวจันนินกันเรื่องจุลายตักปวดจวนกันเขาตัวเทียนเองมากันโซนกันไงนั่นไล่เนี่ยเชียดค่ะสวยดุนในเจ้าวินกันเรื่องหุ่นเรนเหล่าตายละติดจวนอัตบนั้นในเจ้าหน้าที่นินค่ะ SCRT concern เด็กพวกกันนั้นสวยรู้สวยอ่ะอี common question จงสร้างเต MBSE พอเห็นเองมันหลักนะทารลามเตเนมติเตปกขัดอย่างลำคัญนะตบขาดไตละตัวน่ะจนกันมาโซนไงนั่นไล่ตัวนั้นกันสวยเปียละมาคันหันสวยเขาโลกเตอังกันเชอร์แมนเฮียนบูจันเหลี่ยมใบเสตรอpoint tam ka sei lowanga laban sei chunjam tur angai tai langin hey science le mathematics b ka kan malak na tora hianin thil poi mo de umai ti kan nia chu NEP 23 poina adu ahi mizoram he ti lotling mo sabber kan ni karinga he board meeting ate kan kal fowa indiram state danga hianin anla nei vek lo ni chu bilingual textbook kan han tiang chi khan 2022 chhotran khan kan tran chhowa ti chuanin 9 le 10 hi tuna hianin an hmang vek to e khami textbook a khanin ei science a chuan thiam tur chuan riat thiam khangai ta ne bai ha ringo thian engma a thiam theilawa omzia riat angai ta chubi omzia hre tur chuan ma ni trung nge ya thil kan zir khanin kan hrebik ta ne chu tiang ani thein tur chuan class 9 le 10 hi bilingual textbook in kan da a khami an textbook a khanin english le mizo kha kop vek ane chuan english a hre thiam lo po khan a mizo in a chiaranga a hre thiam vekang chu hetlaya science kan hre thiam na tur le NEET kan ti te JEE ate poninga he ta competitive zel pon kalna tura khanin mani tunga an hriat chuan chu mason na tur kan chhop chu pakhat chu ni ta tin kumina hianin 11 le 12 hi amizo var sone kan daleta a har ton he phe chu mizo tunga khatiang han da kha amaro chu ei writer tak tak kan ne college mi te kha ho tele higher secondary mi te na trang kop khanin nasa takin workshop te nein tiang chuan ron ziak ngata komin hianin 11 le 12 apo kha avain ti khanin kan ti chuak theita chuanin heta nisina kan soi hriat thiam na kan han tia kha ma ni tronga thil ithiar theia a om chuan a om je I hriat chuan engate thiam lowang wo khami tur khan tur hian kan chhop chuak ta chu kan release amaro chu hemi 11 le 12 higher secondary school vela po hianin la fellow le nei lo pon mai the nu le pa tam tak pan fellow mai the he MBSE hianin tunai kan siam to no pangte tan po mo thei mai turin le thei mai turin kan pe vek to ni ti la ya kha kan soido ni chu kan hmalak na pakhat ani chun adang chu han soi vele te se soi toran nei to don awang khaneมาหลังนะคะจูอตบขายนั่นฟังงานละอุยอมเดียวที่รอมาส่วนไงนั่นไล่ก็ใส่ดูกันนี่แกเรื่องกันสวยมาสังจะน้อยเช่นนี้ต่อยเต้นต่อปอนสวยเลยดูกันผู้สวยข้าอีปกตินัดจูอันนี้เราเท่เราตายมากันซ่อนเทดานตัวจนมีเจ้าตรงเงี้ยยันเทียเทียมตัวเงี้ยเสียตัวน้องขจรนินมันซ่อนปุ้ยไงโดนอันนี้ตีค่ะรินดานั่นเนี่ยปกตินั่นเนี่ยสวยดูก็งับปอยที่กันสวยเดียวสมมติว่าจริงๆนับพูดจนได้หน่อยสวยเจ้าขับปอยหมดตานี่นู่นแหละป้าหมอจิรติตัวหมอเฮียนินJEE มันนี่เต็มกันสวยตาเขามีข้ากันง่ายปอยหมอนี่ชวนexam ดังเด่นนี่ตีไรข้ากันเฟียดง่ายตามีนี่ชวนข้าลำข้ากันทั้งเรานี่ชวนเขามี academic exam public exam กันหันตี board exam กันตีเขาอันตีชัดตุกเราเดียวพอปอยตีเราว่า class 11เราเปิด class 11นะชวนข้าลำเฮียอันนี้บวชใส่จนง่ายข้าง่ายเราเนี่ยตาข้าได้ขันเฟียดมาสักง่ายประคันนะชวนมั่วชวนดังเลยชวนนี่จริงๆอันสวยตัว class 11ฮี
class 10 result 10 lo chuak tlai dewa tiang chuanin kan zir hun chung hi thui lu tuk lo chuan kan school hianin uluk takin an zir tir na hun chung hi atam tok lowa amai ro chu hemi ni ta te JE ate hianin concept poi mo tak tak kha ain bil nem si a tin chumi pia le chuan school trend khathian china kan soi tong thawin class 12 board result that du lu tuk awang hianin class 11 lam lo ngai tha deuh hlekhi an om emoniti tur hianin soi zeu te hian om thina chu atopa khami khan raron nei le sia tur le to thin sia chuan point mo deuh chu class 11 hi an thiam chiang tur an zir uluk tur ngai poi mo em tur ani kha ani bur mai chuan tin class 11 a hian ni te mo JE mo an focus kha chuan khami zong khan an zir tan nge tur class 12 pass nuwa I coaching kala khatianga tling thei tura in bo sai khat lai lutuk ka chu lai to chuan chuan class 11 an lu thana tangin khatiang zong khanin an ziranga ya ni coaching class nen te po an kal tran mai te po poimo ong tin adot le chuanin hei gap year lak hi mizo no pangril ro hena tam em ya class 12 chu botani har sa second zir photanga chu min hon tuna ka soi zot chiang khanin gap year ka langa coaching a kal ngan te ma se coaching center nei tu tam tak le thelama tui tam takinan soi chu no pang hi anin thada sual thin form ten ha to lawa I an duang tokin nge discipline hoi an zir to lawa chuan chu nu le pa te pon kan riat to chu gap year la lawa tlang tir ram dan 11 atanga bul kan tran pui kan soi lai takha ka poi mo hlen kan ria tin soi hreom deuh te pon nianga I kan mani parview nge ke mani thu nei na hnoi omani lo chungin soi lo thei ani lo thawa elementary lama kan zirna hi poimo ta ne bul thuma tanga zirna kha poimo ta hei class high school ate higher secondary school ate chon zirtir tu te ponan soi thina class 10 ale class 12 for board exam kan ne chuwang chon khami khan bin tura I kan in zirtir thalo thailo kan syllabus po 10 abik ta 10 de 12 page kan cover lo thailo wang chon hei kan ti kha om ta ni ma se kha tiang chi a han te na tur mo han check na tur kha elementary la ma chon an om lem lawa chuwang chonin zirtir tu school tam tak hianin light deuh hianin elementary te kan kalpui ni ten an soi thina kenin chu inspection te po kan zuk ti velawa kan chiang lo kha chu observation chau nia kan lo resol ni chonin tu thram mi ta sela ma se nu le pa te le education lama tui ten an soi fo chu elementary lama hianin kanin sual tha tok lo da chu an ni vek lowa school tam tak chu tha tak pon om khang kha chu kan soi tel lo ni ta sela tam tak hianin kha tiang zong khanin in thla da deuh hlakin elementary lama hianin nu le pa te lom zong tak result tha tak nei sia outstanding a pass tir thup tura lem te light de wazir kha lo ti ni ten an soi kha poi em khalai kha abul thota tanga kan tran chata poi mo a elementary hi tin nge kan zir that theng ti lai kha ani a chon high school zir tir tu ten an soi tam ber chu pol kwan ron ni hianin pol riat pass ina an thiam tur ang hi an ron thiam lo na se em ani ti hi an ni vek ti la kan soi sol lo nga chu tuna nas 2024 nas number state report a po khanin arom nem ta elementary 6 7 8 an thiam em ti an test na pol kwa an exam tira an test khata result a po khan national average ka kan phalo ta ni national average ain kan hiam ta chu zirtir tu high school zirtir tu ten an soi thin te khalo ni ta ma kan soi ne po khan ti hain ka puk cho chawek maya wang cho deng ting nge kan tiang tun ma ang khan primary an cho donin polia public exam te omle ta se mo ni high middle school an cho donin polia ta public exam te omle ta se tiang chi te kha ngai to nak te po hi om vena sign kan rian soin soi thina tin tu na kan sarkarin malak na tharan ne ani sina point soi zuk to kha ania chu common question kan han ti elementary common question ti kha a phur om khop mai nga ria an sarkar malak na tha tak po ni kha khanin tu na kan han soi chi elementary lama light de wazir tir du school an lo omani pona veng don ta chi ta kha that tak kal pui ni se lotling se ti kha ni le ti chon chu tiang bok in ni china secondary le higher secondary apon ta pol ko le po som pakhat kha
pol som le som pan ni ang em khan an lo ngai poimo thok lo lai kha poi thin de ta sia chu an ngai poimo nge theinan common khoi son ang zong in nge promotion exam ang zong in nge hang te po kha kalpui le hel te po thang em ti te po hi sarkar ho tu te na an la ngai to that ngai ni te point an la ke ni lampang MBSE ang zong point kan ngai to ngai te point la khang khathil i achan lewang tam tak kha om the ani a chunga chonin akhanin ka ngai poimo zol kan soi zung zung ani a chona top ber kan soi du chu poimo ber an ni boka zirtir tu te hi ani ta ni zir tur tha tak tak ka chu heta inchina kan soi tong in central level standard vek kha engkim syllabus textbook evaluation po ani vek thau ta ni amai ro chu kan zir tur tha tak kan the kha ta lo hai honga no pangte ni lo bar tu tur kha zirtir tu ten nia la chon zirtir tu te hian in thei to kan chole zo langai kan chak tok lo na lai kan se cheng ber tu chu zirtir dan mani ke mani vek kan nia wang chuan zirtir na konga hian in mi teaching learning taka zirtur chop chu lo zuk bar lai taka lo zuk the sak lai tak kha kan tran le zo langai ni te poina langa khalai kha du to kon kha song kha okay Dr. Jana kan song yeah pomarin khana soi kim to veu me soi tur vak po hi thei to in ka khelo ma ro chu ni point ni khat le kan bel velela NCF 2005 a hanin education tum plom lian de wa thena khan learning to learn ti hi omani le khazir taima ka hi nei ngot the ni lowa thokan taima ka wangin le khazir kha atam zok son taima ngal mai themi taima threm thun le khazir taima ka kha skills ani ve dewani le khazir pe a kha zir angai ve dewani learning to learn tin azir dan tur te po kha school a hian in tun ma chon ke pun ka soi fo thina tun ma chon school information center amani ta ni school kan vakal hian hriat na kan va zong ta hemi hi chu ni an ti kha kan hon ta ni ma se tun lai a chon information ni atam to lu tu ka ni he enti an information pollution ti kan sam hi information ni khoya o en mu tu ma tam lu tu ka TV ate phone ate school kha an role kha adang lam to ni tun ma ang kha ni to lo information center ni to lo chu lam ai chon tu na kan soi learning to learn question hei hi chumi question ani ya hemi chu answer hemi hi chumi answer chu ni at inti rengot angchi a question ti chu khatinga in englo rengot a khatun lai chu na tok to lowa no pang in engtin nge lekha azirang akal chho zelang eng style in nge lekha athiam the eng angchi in nge azirang ti akha hemi engani between the four walls classroom a chu asan chi a khatinga a man tangkai thei tur kha ama kha kan cher hriam kha angai to ka te tun lai a chon tin school ten ka hrelowa school kan vakal ta a session kan an tran ta a class kan an kal tran phat hian eng hinge kan mi thla ti hi apoi mo ka tia kum to pa board exam te kan lo mi thla chawani kan education na kha atuma kha a fail de win ka ria chu ai chuan no pang ma khwa need le JE chau po ni lo he ta adam chung hun a lifelong learning kan ti a khami huna enge ni amata na tangkai theitur ang thila kha kan zirtir angai ka tia ni le JE big kan soi ni chonin nia inchina te pokhan kan soi chau to a class 9 te class 11 te ngai poimo angaya tin school a chuanin kum kha chung chon thil dam subject dang tam tak alo om ve boka tin curricular activities te lo oma thil zong zong ka en zirtir vek theilawa ama ro chu ni china ka soi learning to learn khami exam khami textbook chunga te khami zone akhana om kherlo ani pon khami need the JE the question zir thei tura no pang cher hriam kha kha apoimo ama apoa thiap taka in zir theina tura kan cher thiam kha te lai te kha kan soi bel ve apoimo khop maya ni jing khan chairman khan MBSE phalak na ma chop chen khat kha soi ta khan bel du kan nei chon soi tai la te cho atop nan chairman hianin atomin khar sak se ti kha ka som du a chumi atomin khar sak ma in MBSE ina malak na ma chop an nei la ya kha soi bel du kan nei chon hun kan hong le lo ka nge bilingual textbooks kha an soi nol to kha hai copy te poi non keng ve a hi India rama ati ma support ta kan ni national level workshop there ni seminar ne nga an kal khoma te poi hianin an clear lai zelan en chak we thina an chuang ve viwa thok tu te
jana te te hi thok tu tak tak ten nia tulti la soi bil ta sela kan soi du chu ithil thar deuh pani tu na hem boi pui kan nia chu nimin pial lok maya kan minister na an land stock kha nia chu UPSC grooming scheme kan tia hi kan sarkar malak na poimo tak mai nia kan soi tenen pokhan en kai hoi chawek maya UPSC a hei all India service ate kan lut chho lo na rei ta hle me hi kan tang tlanga chu ta chuanin no pangten ni lai tangin post man han pass fail che tang hianin mi zong hianin kai roi la khan ni a kai roi tur tak pe chu kan la thlang tam theilo mi som thlang chok turin to na hianin lo tun post som result chu nung bera amak sang zwal mi zanga borvel ena an deal thei tur hian tuna hianin application form te kan website a kan da a te chu an ron fill up anga chung ho chuanin written exam an nei dona chumi atang cha mi somnga personal interview turin kan thlang chaw lenga mi somnga tang khanin interview zo interview result let written result tangin mi som kha UPSC grooming scheme noya hianin kai roi chho tur khan ni don ta chumi tur tan chon coaching center te so karen thlanga chung chon kai roi chho don ta pol som pakhat an ni atangin kan zirtir tananga som pahnia the khan chuan an som pakhat le som pahnian chon no po MOC lama tangin bachelor degree zir chho huna te po atia kai chho zel na tur kha ro man na hi om vekta chu thil tuna kan malak na tharlam em mai han sei lo thei lo kan ngai tin pakhat le chu ni china kan soi tho class 9 an zir tha tok lo em ti lai borvel te tin ang lai vel ne wa khanin syllabus so azuk ne che lo na amai ro chu class 9 Zirlai mek ten ni wangin kara khan kai nge motivation tam tak chu om tur ka han ngaya sarkar malak na random examination at class 9 hi kan han tia chu om zia chu no pang sing khat hi kan thlang chok anga randomized tur ni don ta tu te mo wa than bik ni lo khan khol man kan han ti chok pop anga no pang sing khat ol ko Zirlai mek te khanin exam khan ni don ta ni kan soi fo nas kan tiang deuh chi tho kha ani dona competency ang chi in nge an zir chho to kha ang chi in nge an thiam ti lai kha an wati don ta hianin zirna konga no pangte le zir tir tu te ati tang zel tu te pukan han ngaya chu tun October 30 rai mo hianin exam tir turin ma kan han la mek bokani lai kha kan thil ti thin tam tak te zinga athar em mai kan soibel ni sela inzo zau te po chak o ma se tira Dr. Jana Khan bel du ala nei mo an chairman bel vele ngo nia malak na te po anianga mason na tur te po anianga both hianin thil chi sang he kan tia he education system hi a thalo kan ti hianin zirti tu te chu hian thalo theilawa both chau pon thalo theilawa a that lo chon kan va hian kan thalo ni chu ta chuanin nge ni kan in pui tlan ka ti don mi thanem kan in ngai pui tlan hi angai ka tia kan in nge ni kan tho ho that internal assessment te po kan te tu na CBSE te pon open book exam man tia tu na ya khan class 9 an introduce chana khatiang te po khalo ti ve ta ila open book exam te ka hlo thlin na hutur chon zirtir turin om na kha ngai ni chu tiang zel chon internal assessment te po kan te tu na school a marks som ni kan peta heng de po ani na ang taka kan man thein tur chon both in vision kan ne kan vision ang kan zirtir tu te kan rin om taka no pang ta na thatura no pang school an local pu yangai ta tuna po competency based assessment te po content based atang competency based ate po nasale zola kumtin a percentage question harazok thok man nasat ngai jok kha ati tam tel kan tum ta henga ate po zirtir tu na min thop thiam ngai ta classroom ano pang an zirtir hian both question chu tiang kha tiang ani ti lam hoi zonga kanin zirtir lo kha apoi mo ka ti ani na taka chon kumina competency based question higher order thinking skills te po lo setila kha tiang kha no panga not an lo in pe ka chon akum le asset le taila technically ya higher order thinking skills ka practically in higher order thinking skills ka ani to don lo chu wang chon no pang an zirtir dana kha apoi mo ve me kha tiang kha engpo ti donila school te zirtir tu te bot te po
kan zavaya kan tran tlana no pang that na tur atana rin om taka kan tho ho kha angai ka te chu lai te chuan sei ve ni poi mo khop mai ni atop dan chairman hi atop in khar sak se eng po soi du aleng ve kang tu na kan topic bol la malo soi du ni pun kan phalang o chairman kan so ma education chungchang kan soya a soi tora tama nileng san kho pon soi langin kan soi seng lo wanga amaro chu apoi mo bera chu tona doctor juna pon a soi ang khanin heta nu le pa kan poi mo tin nau pang Zirlai poi mo zirtir tu an poi mo tin sarkar athu nei tu te khatiang khan a management sang ate kha kan poi mo ovekani stakeholder anti zong kha kan tran ho ngai ta chumi ani lo chuanin kan education ni atha thei tak don chuang lo ani ti chuan he ta an no pan lai tanga bul tan that alo ngaya elementary lampang atang poin tuna hian NCERT textbook ten that takin an kal chho pui me ka katang chuanin he ta kan han soi competency based education kan ti te po kha he ta tanga anon ti chho je ngai hot te po kha ta pol ko tanga pol som khat som pani tran thu thei khan ni lowa a bul tan dik kha angai ni chuta chuanin nu le pa te chu Zirlai te ka tiang khanin a school te a sarkar te po ani vekam khang zong kha kan poimo chhota ani ti chuanin hemi kan riat thiam lo thin pakhat ne langa chu exam chi thum oma hi anita chu board exam kan ti public exam hi chu Zirlai te na an Zirlai an thiamem an pass thengem an Zirlai kha engza chin nge an riat polson na tur ang deuh le khanin board exam te om ta ne chu kan riat angin pol so an pass chuan som pakhat an kal theina tur ni ta chuan class 12 an pass chuanin khata tangchi khanin entrance exam khan ma chhon ngai vele ta chuan engineer line kal tur chuan in JEE lampang an ti nga ya tin medical lampang an ni chuanin NEET lampang an ti te lo nga ya tin commerce lampang a chuan a hran lo ngai le law lampang ani chuan a hran lo ngai le khati khan arts kal tur point tin college tha kal tur po khanin khang kha an ti chho lo ngai ta CUET kan ti te entrance test kha om chho ve kani chu headline an zir chhuatanga an ma chhon tur khanita ta khan ala top mai lo nin nun kha ala kal don chawa institution tha an lu theina turan han exam khanin an vatlin khan an exam chuak le ta chuanin BE te pon ron ni ta MBBS te po an ni ta tin thil danga BA te po an pasa BCom te khatin khan lain sang sang an pasa ma se kha khanin an nuna an eizun na tur tak kha ngani abul tan na chau kha alani chumi dot che chon competitive exam kha le ta ne ta chon competitive exam a chon hei all India service kan ti te le thil sang khatiang exam kha tam takalo oma tin na tan te po khan hei tu na hianin advertisement lo chuaka chunga exam theina tur chu lo le ta chung zong we chu education kan ti atanga intran mihring puitlinga in cherna tur ani wang khanin apoi mo lo lai kha pakhat ma kha om chung lowa heda competitive fa po BN pass no bachelor degree nei nu acho exam theini ta all India service kan han ti te yang Mizoram combined civil service exam kan ti te po khan evekta kha heta a college lampang kha antling thelo emain zirtir thalo niang a vati ngo thei kha ani bik chung lo ani ni ta te po khanin laya MBSc syllabus kha aniang a vati ngo thei kha ni bi lo avai khana in kai noi chhoveka chumi tan chuanin kan tran na sat theu kha ngai ta rampom hian tin kan khotlang kan ngai poimo zong te po hi tinge ni kan social life te ko hrana kai man na te khang zong po kha hlotling tur chon kan ti tlem thiam kha angai ta vek mai ni mizo hian he tiang lapai kan kal na sa vai chuanin khatiang khan nei ve vak lowa an Zirlai te in concentrate ta chung zong te po chu kan thira education thatna tur hi chuanin khang te po kha ke mani ya aka hlotlin na tur chuanin he ngai hian kan man lo deu ngai ni ya ti po kha ti ve kha angai ta ni
chu wang chuan heng zong zong a hianin apoi mo bera chuanin Zirlai te hianin hei tuna kan mi masa ten an soi fo thin chu tunma chuan Mizoram hi central level apo competitive exam all India civil service ang chia te po nge ni asiam na khol ani ang anti hil thin ani ta ase tuna chuan kumsang ni sompali tang khan kan tling thei thei to lo ti kan theta hi nimin peloka kha UPSC grooming kan tia te po khanin kan forest foreign service retired te point anon soya an hun lai an tumru na ang tak khami determination na kan nei ta lo deuh aniang a tuna hian chuti anga tumru na nen chuanin ti tak ten ti le taila chu enge kan tlin lo bi kan ti kha ani chuwang chuanin kan han ti thina kan ti da na he quota te alo omatin kan ram chunga ten nuam kan lo tia all India level a vain computer khan midang lo sang zel box ya khami turanga amin balpo kain serve zel khangai ta chung zong chu education chunga mi ani wang khanin a he ta na pon lai tanga puitlin thlengin kan tran ho vek nu le patenen azir tir tu tenen sarkar nen chu angai ani ti lai kha kan sei du lai chu ni le angai no ma apoi mo kho mai vuin kan ti ho na chu ni he ti ho na kan bua sai chan chu ati lampang khang kan sei to kan syllabus te kan textbook te hi enge kan din mun chia thir shanga te kan result te kan ena henga midang ne kan hanin te khina kan hiam big ne kan in share chin chan chu syllabus textbook kan question kaldan phung hetiang hi ani kan ti chin te hi alo ni reng enge kan din mun ta chuanin enge ma son kan ngai na lai te khatun tuma kan thut khom chan le mi pui te pon lo ngai tua chiang ila ma son kan ngai na lai te kha kan ho tu te nan soi ang khan education hi chu ahwam zau em atin in nial thei tak te pon ya ma son kan ngai na lai ti te a khoi lai nge kan niam na lai ti te a po hian chu wang chuanin a chiang te em chu tu po hi min huam veka kan tran plan vek hi ngai ni ti la hi ni a zetir tu te po ania tin board lama ho tu te po Zirlai te po kan zawain thei top choi la ti khatin tu na kan soi ho na po hian ra tha chwa ngei kan Mbse ni ngoina hei board lama kan ho tu te chairman howin miron thut pui theya kan lom tak zeta thlir tu te po ni lo pui ngei kan Mbse kan lo